ni radiyo aduvugiye Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana dore ingingo nkuru akaba ariyo mpamvu bavuga tuti kuki bakoze icyo kintu. Justin Bahunga, umunyamuryango wa Fondation Victoire pour la Paix. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, igipolisi gikomeje gushaka umuntu warashe Charlie Kirk, inkoramutima wa Perezida Donald Trump wavugaga rikijyana. Ikaze mu makuru. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Muri Sudani y'Epfo, visi perezida w'iki gihugu Riek Machar yashinjwe ibyaha by'ubwicanyi, ubugambanyi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, mu cyemezo bamwe bafite impungenge ko gishobora kongera kubyutsa intambara ishyamiranya bene gihugu aha muri Sudani y'Epfo. Minisitiri w'ubutabera Geng Akesh yavuze ko ibyaha Machar aregwa bifatiye ku gitero cyo mu kwa gatatu k'uyu mwaka cyagabwe n'inyeshyamba zaba zikorana n'uyu mutegetsi. Imihanda igana ku nyubako ye yo mu murwa mukuru Juba ubu yafunzwe n'ibimodoka by'intambara hamwe n'abasirikare. Naho muri Uganda, iki gihugu cyatangiye guha imyitozo abasirikare 1800 b'Abanyasantarafurika. Aba basirikare bashya bageze muri Uganda muri iki cyumweru hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byasinye umwaka ushize. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, General Major Felix Kurayige, yabwiye radio ko abo basirikare bazakora amahugurwa y'ibanze azamara amezi ari hagati y'9 na 11. Ayo akazaba arimo nayerekeranye no gukusanya amakuru y'ubutasi. Iyo gahunda igamije kubaka ubunyamwuga bw'igisirikare cya Santarafurika no kongera ubushobozi bwacyo mu kurwanya umutekano muke, kwimakaza amahoro no gutsimbakaza ituze mu karere. Addis Ababa muri Ethiopia kuri wa gatatu, abategetsi ba Afurika basoje inama ya kabiri nyafurika ku mihindagurikire y'ibihe, biyemeza kongera ishoramari mu bijyanye n'ingufu zisubira. Itangazo rihuriyeho ryavuye muri iyo nama kandi rirasaba ko hashyirwaho urugaga nyafurika rw'ibihugu bicukurwamo amabuye y'agaciro y'imbonekahake. Ryanahamagariye kandi umuryango mpuzamahanga kongera inkunga igenerwa guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Iyi nama yahurije hamwe abakuru b'ibihugu bya Afurika, imiryango ya sosiyete sivile, abashakashatsi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ku nsanganyamatsiko yo gutera inkunga Afurika mu iterambere rirama kandi ridahumanya ibidukikije. Naho urwego rw'ubugenzacyaha rwa Amerika FBI rwo rwasohoye amashusho y'umuntu ukurikiranweho kugira uruhare mu iraswa rya Charlie Kirk, bunatanga agashimwe k'ibihumbi 100 by'amadolari kuzatanga amakuru yaganisha ku ifatwa rye. Uwo mwicanyi yaratorotse, ariko haje kuboneka imbunda mu ishyamba riri hafi aho, cyo kimwe n'ibimenyetso byasizwe n'inkweto aho yanyuze. Kirk, umunywanyi wa Perezida Trump, yarasiwe kuri kaminuza ya Utah. Abategetsi bavuga ko ukekwaho kumurasa bisa nkaho yari mu kigero cyo kwiga kaminuza kandi yahungiye mu giturage cya hafi aho. Abantu babiri bari babanje guhatwa ibibazo na polisi kuri ubwo bwicanyi bararekuwe. Perezida Donald Trump avuga ko azatanga umudari utangwa na perezida ku waharaniye umudendezo kuri Kirk nyuma y'aho atabarukiye. Mu gihugu cya Nepal ho, urubyiruko rw'abigaragambya rwashyigikiye umugore wa mbere wabaye perezida w'urukiko rw'ikirenga muri iki gihugu ngo abe ari we uyobora by'agateganyo iki gihugu cyaranzwe n'imvururu. Uru rubyiruko kandi kuri uyu wa kane rwasabye ko inteko nshingamategeko iseswa. Ni nyuma y'iminsi 2 imyigaragambyo yaguyemo abantu itumye wari minisitiri w'intebe yegura. Sushila Kariki w'imyaka 73 y'amavuko wabaye umugore wa mbere ugenwe kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Nepal hari mu 2016, ubari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko kandi ni uza kwisonga mu bahabwa amahirwe yo kuba umuyobozi w'agateganyo w'iki gihugu gikennye cyo mu misozi miremire ya Himalaya. Muri Gaza ho, Abanyapalestina bakiri mu gace ka Nasser ko mu mujyi wa Gaza birabasaba ko bahitamo niba bahaguma cyangwa se bakahava, nyuma y'uko kuri wa kane igisirikare cya Isiraheli kinyanyagije inzandiko zibaburira ko ingabo zacyo ziza kwigarurira aka gace gaherereye mu burengerazuba bwa Gaza City. Isiraheli yategetse ibihumbi 100 by'abatuye muri Gaza City kuhava mu gihe ikomeje kwagura intambara ku mutwe wa Hamas. Nyamara mu gihe nta mutekano, nta mwanya uhagije uhari, ndetse nta n'ibiribwa birangwa mu bice bisigaye bya Gaza, abaturage bisanze mu mahitamo agoye cyane. Urakoze Temistokle Mutijima. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, igisirikare cya Uganda kiratangaza ko kigiye gutangira amahugurwa y'abasirikare mu gihugu cya Santarafurika. Abambere bahageze muri iki cyumweru, amahugurwa azamara igihe kigera ku mezi 12. Ku murongo wa telefone i Kampala ndi kumwe n'umuvugizi
umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General Major Felix Kulayigye ngo hayikaze kuri radio. Umwaka ushize leta ya Uganda niya Central African Republic zakoze imishyikirano zemeranya ko Uganda izafasha Central African Republic gutoza abantu babo kubahindura abasirikari. Iyo nama rero nango iyo mishyikirano yashojwe dukora inyandiko memorandum of understanding. Gukurikiza iyo memorandum of understanding rero aba Central Africa bohereje abantu basore babo kuza muri Uganda ngo batozwe igisirikare gitangirirwaho. Ukuvuga ko muzabatoza igisirikare n'uko ko muzabatoza iki kibanze bagomba kumenya kugira ngo babe abasirikare buzuye. Imyitozo ya gisirikare isanzwe ariko twongeraho no kwigisha ibifatanye n'ubuyobozi bw'igihugu mu cyongereza twita political education. None umubare wabo igihe bazamara aho ngaho muri Uganda kirangana iki? Uwo mubare sindi uvuge ko kugisirikare nyine si cyacu ariko igihe bazamara hano n'umwaka. Mbese ni imyitozo izakomeza, ni igikorwa kigiye gukomeza, abo ngabo nibarangiza hazakurikiraho abandi? Niko mbireba. Hanyuma imibanire ya gisirikare hagati ya Uganda na Central Africa iteyite ku buryo bigera naho mugomba guha imyitozo igisirikare cy'icyo gihugu? Uganda ifite imishyikirano myiza n'imibanire myiza bya gisirikare n'ibihugu bya Afrika byinshi. Ukurikije imitekerereze yacu ko tuyingabo zikwiye kuba zireba ibibazo bya Afrika yose tugafatanya n'abandi banyafrika kubikemura. Muri Central Africa witwa Joseph Kony wakoze amabi menshi muri Uganda yigeze kuhahungira, magingo aya ntabwo araboneka, ndetse n'urubanza rwe rwatangiye muri iki cyumweru irahiye mu Buholandi ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Mbese hari irengero rya Joseph Kony mwaba muzi? Yaba akiri muri Central Africa? Yaba yarahavuye se? Yaba gishakishwa se? Ibyo bigeze he? Ku ruhande rwacu Joseph Kony nta kibi kibazo, yaratsinzwe, yaraneshejwe nako, ahubwo dusigaye muri gihe dufatanya n'ubuyobozi bwa Central Africa gucyura abari bamukurikiye nako, ndetse harimo n'abana biwe n'abagore be bamaze gucyurwa muri Uganda bagataha iwabo. Icyo gikorwa cyo gucyura bahoze ari abayoboke ba Joseph Kony kigeze he? Cyakomeza mu gihe tubwiwe nk'ubu arabaherutse kugaruka mu ntangiriro z'umwaka bageze hafi nk'ijana n'abandi. Iyo tumenyeshejwe na Loni nangwa se ubuyobozi bwa Central Africa dutegura indege ikajya kubakira, nangwa se tugafashwa na Loni ikabazana, hanyuma tukabakira tukabafasha gutaha iwabo. Iki gihe muri Uganda ni igihe gikomeye, igihe cyo kwitegura amatora ateganijwe mu kwezi kwa mbere, aho umukuru w'igihugu nyiricyubahiro Yoweri Kaguta Museveni yatanzwe nk'umukandida wa NRM. Ariko amakuru dufite kugeza ubu nuko hari bamwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagenda baburirwa irengero, kandi bakavuga yuko bafungiwe mu bigo bya gisirikare, ko bamwe bavuga, ku buryo ubucamanza bwasabye ko uwaba afite bamwe mu bantu baburiwe irengero batanga kugira ngo bagaragare. Icyo kibazo cy'abantu bafungiwe mu bigo bya gisirikare afande mwaba mukizi? Nta muntu ufatwa kubera ko atavuga rumwe n'umuyobozi. Uganda ni igihugu gikurikira, kubera ko gikurikira demokarasi, rero buri muntu afite ubwigenge n'uburenganzira bwo kujya mu patashaka no gushyigikira uwo ashatse, hanyuma yatsinda nangwa yatsindwa tugakomeza tugakijya imbere. Mbese ku buryo ubu ngubu nta abo bavuga yuko hari abantu babo bafatwa bagafungirwa mu kigo cya gisirikare, nta ibyo bikorwa ntaho biri, ntaho byigeze biba magingo aya? Yego, hari abo abashyizwe muri yombi n'igisirikare cya polisi bahorwa ko hari amategeko batakurikije.
ntabwo rero ubuyobozi bwareka gukurikiza amategeko nangwa gufatisha amategeko ngo nuko turi mu gihe cy'amatora. Ari amatora atari amatora tuzakomeza nyine dukurikiza amategeko n'abashinzwe kuyakurikiza bareba ko tuyakurikiza nk'abaturage. Naho ubundi buri muntu afite ubwigenge bwo gukurikira pariti yashaka nangwa se gukurikira umuntu ashatse nk'umuyobozi we. Afande, igisirikare cya Uganda gikomeje kwitwara neza. Ndavuga kwitwara neza, ni kimwe mu ngabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi aho ziri hakaba havugwa umutekano. Iyo bavuga ko hafi y'aho ingabo za Uganda ziri habera ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa n'abantu bo muri bariya bagendera ku matwara ya Kisilamu, nta gahunda igisirikare cya Uganda gifite icyo kongeraho gicunga kugira ngo gishobore gucubya ibyo bitero byibasira abaturage bikozwe n'izo ntagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu? Bakubwiye ngo utamba neza nticyamenyesha ngo utambire naho udakwiye gutambira. Igihugu turimo si cyacu, ba nyiracyo twabagiriye inama ko bagomba kubigenza. Mu gihe udafite ingabo zikwiye hose, uba ukwiye gushyiraho ukwiye gushyiraho ibikorwa birinda abaturage mu byaro byabo nangwa se iyo batuye. Mu cyongereza tubyita zone of forces. Zone of forces rero ntabwo zashyirwaho natwe bagiye gufasha bariya, ahubwo zashyirwaho n'ingabo z'igihugu bikurikije n'imikorere ya leta yabo. General Felix Kulayigye, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, ndagushimiye cyane kuba kakanyuhaye radio. Murakoze. Umuryango Fondation Victoire pour la Paix uratangaza ko uhangayikishijwe n'imibereho muri gereza y'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza. Itangazo ryashyiriwe ahagaragara kuwa kabiri w'iki cyumweru i Buruseli mu Bubiligi riravuga ko Madame Victoire Ingabire Umuhoza ashobora kugirirwa nabi aho afungiye. Justin Bahunga n'umunyamuryango wa Fondation Victoire pour la Paix ari Londres mu Bwongereza, navuganye nawe atangira ambwira impungenge bafite zituruka ku mifungire ya Victoire Ingabire. Hari byinshi dufite impungenge kuko ibintu byose mukorerwaho ibintu bitagiye mu mategeko, ariko igikomeye cyane no tumaze kumenya amakuru ko afunganywe n'umuntu bavuga ko yishe umwana w'umugabo we. Umva rero umuntu nk'uwo nguwo ntawamenya niba tongera bikamugahayura akaba yagira icyo akora nubwo tutabizi neza. Akaba ariyo mpamvu bavuga tuti kuki bakoze icyo kintu, kandi ntabwo ari ubwanjye duteye impamvu nawe ari bwa mbere, kuko uribuka Twagirimana Boniface bamushyizemo n'umuntu w'umwicanyi uzi ko baje kumutwara tugakeka nuko uwo yagize uruhare mu buraya Twagirimana. Uzi ko na hariya afungiye Mabure Somana ba Cyuma nabo bashyize hamwe n'umuntu Kazungu wisha abantu bakobwa bageze kuri 12, nawe bakavuga ko bakubita akabafata nabi. Rero n'ibyana baye cyane cyane hariya mu Rwanda ntabwo ari bapfa gukora badafite icyo bateye icyo bagendereye. Tukaba ibintu tugiye kwabyo kumutesha umutwe no kugira ngo amashyire uwo muntu. Urumva ariko uwo muntu sinzi ko abitekereza we, amakuru twabonye, ariko urumva ko umuntu wari wese yakwibaza icyo bamushyize aho hantu ha wenyine bakamushyira nk'uwo muntu bareze icyaha cyo kuba yarishe umuntu. Ariko Justin Bahunga, kuba umuntu yarakoze icyaha akagifungirwa, yagera muri gereza agafungirwa hamwe na Madame Victoire Ingabire, mwebwe aho mubona bikusanye n'ibihe? Kuba uwo muntu yarakoze igikorwa cyo kwica, ntabwo yajyanywe muri gereza no kwica abantu, yagiye kugororwa. Ibyo turabizi neza nuko niba bizi bya psychology ntabwo tuzi neza impamvu zatumye abikora. Twakeka tuti bishobora no kuba byagaruka umuntu watumye kwica ashobora no kongera akabikora. Ntabwo tumureze ko azabikora, ariko ntabwo tuzategeza ngo abanze abikore no tuvuge yuko tubwemeze ko umuntu kwabikora koko. Ntabwo tumuciye urubanza,
ni impungenge dufite abo wenda babikoreye tuzi neza uko bafata Ingabire bashaka kumutesha umutwe, tugatuha nuko nibyabaye ku bandi ko bishobora kuba ari nkuko babikoze mbere twagira Imana babikoze oya bacyuma ko nashobora kuba barabikoze kubera iyo mpamvu ko kumutesha umutwe guhungeta niko babyita ari basanzwe bakora. Ntabwo tumureze uwo muntu ariko dutinya nuko biramo ntabwo twateza mu bibanze bizaza. Ariko se uravuga kumuhungeta no kumutesha umutwe, iyo urebye uko Victoire Ingabire agaragara iyo yagiye kuburana ukareba inseko ye ukareba ingendo ye ubona yuko ari umudamu uba utekanye utateshejwe umutwe. Mwebwe ibyo ngibyo mubihera kuki? Izo mpungenge zanyu muzishingira kuki? Impungenge nuko tuzi ko ari umuntu nkatwe, nuko ibyo yerekana ni bwa buntu arusha abandi yo kurenga byose, yo kurenga akababaro ntakerekane hanze. Ariko ashobora nuko aho kitubereye hano nuko tumurebera ibyo atanatekereza atanabona, kuko ni umuntu nkatwe tuzi byabaye uko ashobora kuba niba batabona icyo kibazo twe tuzi ko gihari, tubashaka kugira ngo kimenyekane, bashake undi muntu, bashaka kugira ngo babone n'undi muntu bamushyire hano, n'undi muntu utarangwaho icyo kintu udafite izo mpungenge nk'abantu bari hanze. Kuko mu bintu tugomba kureba ntabwo ari icyo atekereza, ntabwo ari uko yibwira. Afite umuryango hanze, afite abana, afite umugabo. Abo bantu tugomba kubatekereza ko impungenge zabo nabo tugomba kuzireba aho ngo turebe impungenge za Victoire. Mbese iri tangazo rya Fondation Victoire pour la Paix mwarigejeje kumuburanira Maître Gatera Gashabana kugira ngo abigeze ku buyobozi bwa gereza? Mbese mwaryigereje ubwanyu ku buyobozi bwa gereza izi mpungenge gereza aho Victoire Ingabire afungiye barazizi, mwarazibabwiye? Ibyo ngibyo twebwe hari akazi ka avoka akora akazi ke, ntibarabiganiriye, ntabwo ari akazi kacu ahora arimo bwite abizi. Ariko iyo tureba twebwe twe turi hanze nuko ikintu cyose tubona cyamutera impungenge cyamugirira nabi, ibyo ni urundi rwego. Aho ibyo tuvuga nuko twabibonye twabimenye, bashaka kugira ngo abantu babimenye nabo batanabikoze nabo bumve ko bagomba kubikora kugira ngo tumenye neza, tube dufite umutima utekanye yuko nta kizamaho, nuko tuvugira uwo muryango we ufite izo mpungenge nabo turabavugira. Justin Bahunga, umunyamuryango wa Fondation Victoire pour la Paix, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu hayi radio Agasaro Kaburaga. Uragahora n'Imana iteka byose. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kuva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu cyundi cy'ikinyarwanda. Mu Rwanda hasojwe inama mpuzamahanga ya Sport Biz Africa Forum 2025. Abayitabiriye baribiraga hamwe uko sport yateza imbere ubukungu muri Afrika. Mu Rwanda bayungukiramo bate? Inkuru irambuye i Kigali, Thierry Ndayishimiye. Ni mu mujyi wa Kigali aho inama ya Sport Business Africa Forum 2025 iri guhuriza hamwe abarenga 300 baturutse mu mpande zose z'isi, abayobozi b'ibihugu, abashoramari, abahagarariye imiryango mpuzamakungu ya siporo, abanyamuryango b'ibitangazamakuru n'abandi barimo kurabira hamwe uko siporo ishobora kuba inkingi y'iterambere rirambye muri Afrika ku nsanganyamatsiko igira iti gufungura imbaraga za siporo, umupaka mushasha w'ubutunzi muri Afrika. Minisitiri wa siporo mu Rwanda Neri Mukazayire yashimangiye ko iyi nama ari intambwe ikomeye mu guhindura imikorere y'imikino muri Afrika mu ntumbero yo kubaka urwego rukomeye rwa siporo ruzotanga akazi kugwaruka, guteza imbere udusha no kongera iterambere ry'ubutunzi n'imibereho myiza ku mugabane wose. Now Africa is a powerhouse. Ubu Afrika iri gushaka uko yokoresha ingufu zayo kugira ngo igire uruhara
rufatika mu ruganda rwa siporo. N'amahirwe aduha kugwiza no gushira ahabona impano z'ugwaruka, ariko kandi tugomba no kwita ku musaruro n'ibikorwa remezo bifasha siporo gutera imbere. Jire Karangwa, umuyobozi mukuru wa Rwanda Premier League, avuga ko mu bihe biheze siporo yafatwa nk'umukino gusa, muri kino gihe siporo igomba gufatwa nk'ubuzima, ubutunzi n'icerekezo mu mpande zose. Avuga ko yitunganijwe neza iteza imbere abanyagihugu, igihugu n'umugabane muri rusangi. Ariko ngira ngo components cyangwa aspect yibagiranye cyane mu myaka cyane ku mugabane wa Afrika na hano mu gihugu cyacu by'umwihariko yari component y'uko ibi byose nabyo twabikora, hanyuma ariko tukanayibyazamo umusaruro, ikadufasha kugira uruhare mu guteza imbere ubukungu. Iyo tuvuze guteza imbere ubukungu haba harimo byinshi birimo aho ngaho, tuba tuvuga abayirimo, tuba tuvuga akazi karemwa muri iyo siporo, tuba tuvuga abahembwa kubera siporo. Ariko kandi naho biruko, Jire Karangwa avuga ko hakiri urugendo, ahasaba ko hoshigwa inguvu mu kuzamura impano z'abakiri batoya, mu kwegereza ibibuga abagenerwa bikorwa henshi hashoboka, na cane ko mu Rwanda hakomeje kwakira imikino itandukanye mpuzamakungu. Kuko tuvuga kubaka ibikorwa remezo gusa, ntabwo tuvuga kubaka ibi bikorwa remezo byakira imikino mpuzamahanga ikomeye, ahubwo dukeneye ibikorwa remezo henshi hashoboka. Ntabwo twese tuzajya gukinira kuri stade Amahoro, ariko nitugira ibibuga byinshi by'umupira w'amaguru ndetse n'izindi siporo muri communauté, ku ishuri n'ahandi hose duhurira, bizatuma ya mpano dushaka kuzamura tuyizamura. Ibi kandi binashimangirwa na President Nyamwasa, umwe mu Banyarwanda uherutse kwitabira irushanwa rya eSport Cup ryahurije hamwe ibihugu 8 byo muri Afrika, yabasha kwegukana igihembo. Kuri mikro zacu yavuze ko akira gahaze muri iyo mikino mishasha, kuko aho kwitoreza n'ibikoresho bikiri hasi, agasaba ko abakiri bato mu mikino boshigikirwa kugira ngo biborohere kwitegurira amarushanwa ndetse no kuja ku rundi rwego mu byo bakora. Hari byinshi tubura, dufite abantu benshi bari talented, ariko their talent is being wasted, barimo baraluzinga. Nitubona iyo support tukabona ibyo bindi, uretse nanjye ubwanjye n'abandi bana batoya n'abandi ibi bintu bizaguka. Abaga ngombwa ko duhera binini nka bariya, kuko bari usanga ufite nka Red Bull ari nini cyane, irimo timu y'abantu 8, irimo abantu bangahe, ariko twe dukeneye niyo twatangira gato tugakora amaklub angahe, abana bakajya bagendamo bagakina bakitoza. Si ngombwa, ntabwo ari ibintu bitwara amasaha menshi. Umunyarwanda Sanzuwera Celestin wakina mu mukino wa golf, akaba naherutse gutsindira igihembo mu marushanwa yamuhuje na bagenzi be baturutse mu bihugu 16 bya Afrika yabereye ku kibuga ca golf i Kigali. Avuga ko gutsinda kwiwe byavuye ku kuba yarafise aho yitoreza hakwije ibisabwa, akaba yanavuze ko gutsinda kwiwe kumufitiye inyungu kandi gukomeje. Nkiri umwana nakuze nuriye ikigo cya golf, aho bacyaguriye bakakigira international, byaniye ishyaka n'ikigo cya Kigali Golf Resort and Villas kiramfasha mu kwitegura mu bikoresho, bintuma nzamuka nkajya mbona n'abandi baprofessionnel hanze bakina, bituma nshaka uburyo kinanye najya muri abo ngabo bakiri hasi. Na ubu ngubu mbaye motivation yuko batsinda hose bajya, kandi byose bigishoboka na golf yazazamuka ikamera nk'izindi. Mu babigize umwuga maze gutwara shampiyona enye, mu batabigize umwuga natwaye 8. Naudi Muyero uyobora ishyirahamwe Refa Foundation rifasha abana no gwaruka gutahura no guteza imbere impano zabo muri siporo, ndetse rigategura n'amahugurwa, amarushanwa n'ibindi. Avuga ko bifuza ko siporo iba umurage ku bejo hazoza. That will bring sports to the level of a business. Mu rugendo turimo, intego nuko siporo itaba imyidagaduro gusa, ahubwo ikagera ku rwego rw'ubucuruzi, kandi tugaharanira kwisiga umurage mwiza kugwaruka gwejo hazoza. The next generation. U Rwanda rwabaye akarorero mu kwakira ibirori bikomeye bya siporo. BK Arena iri mu gice ca Remera yakiriye amarushanwa y'umukino wa basketball ku rwego rw'isi, ndetse na bare kuva mu mwaka wa 2021. Abadandaza n'abakora mu rwego rw'amahoteli, ubwikorezi n'ubukerarugendo bavuga ko aya marushanwa ashingiye kuri siporo abafasha cyane kuko bahungukira. Aha kandi n'abacuruzi bo hasi barimwo abunguruza abantu barahungukira nk'uko babitwiganiye. Ntabwo
igihe cya sports abaye ahangaha ntabwo wabigereranya n'indi minsi, kubera yuko iyo habaye imikino ya siporo hano akenshi abayitabira n'urubyiruko kandi bazana n'abakobwa n'abahungu, cyane cyane abo ngabo bakunda gutega amataxi couples, amakupure niyo akunda gutega amataxi, tukabyungukiramo iyo bavuye muri siporo cyane cyane bananezerewe bagatega amataxi. Ntago wabigeranya n'indi minsi, twebwe tuba twifuza ko haba siporo ahubwo buri gihe. Aba kandi banavuga ko siporo ishobora kongereza ishoramari rishingiye ku banyagihugu, amafaranga yinjira mu gihugu akongerekana haba ku bacuruzi bato n'abaciriritse no gwaruka rukabona ibyo rukora. Inama ya Sport Business Africa Forum 2025 yerekanye ko Afrika ifise ubushobozi bwo guhindura siporo urwego rutanga akazi, ruteza imbere ibikorwa remezo kandi rukagabanya n'ubukene. Thierry Ndayishimiye, Agasaro Kaburaga, i Kigali. Mbere yo kurangiza aya makuru, mugenzi wacu Temistocle Mutijima agarutse kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani y'Epfo, Vice Perezida w'iki gihugu Riek Machar yashinjwe ibyaha by'ubwicanyi, ubugambanyi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu cyemezo bamwe bafite impungenge ko gishobora kongera kubyutsa intambara ishyamiranya bene gihugu aha muri Sudani y'Epfo. Minisitiri w'ubutabera Geng Akesh yavuze ko ibyaha Machar aregwa bifatiye ku gitero cyo mu kwa gatatu k'uyu mwaka cyagabwe n'inyeshyamba zaba zikorana n'uyu mutegetsi. Imihanda igana ku nyubako ye yo mu murwa mukuru Juba ubu yafunzwe n'ibimodoka by'intambara hamwe n'abasirikare. Naho muri Uganda, iki gihugu cyatangiye guha imyitozo abasirikare 1800 b'Abanyasantra Afurika. Aba basirikare bashya bageze muri Uganda muri iki cyumweru hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byasinye umwaka ushize. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General Major Felix Kurayige yabwiye Radio Agasaro Kaburaga ko abo basirikare bazakora amahugurwa y'ibanze azamara amezi ari hagati y'9 na 11. Ayo akazaba arimo nayerekeranye no gukusanya amakuru y'ubutasi. Iyo gahunda igamije kubaka ubunyamwuga bw'igisirikare cya Central Africa no kongera ubushobozi bwacyo mu kurwanya umutekano muke, kwimakaza amahoro no gutsimbakaza ituze mu karere. I Addis Ababa muri Ethiopia kuri wa gatatu, abategetsi ba Afurika basoje inama ya kabiri nyafurika ku mihindagurikire y'ibihe biyemeza kongera ishoramari mu bijyanye n'ingufu zisubira. Itangazo rihuriyeho ryavuye muri iyo nama kandi rirasaba ko hashyirwaho urugaga nyafurika rw'ibihugu bicukurwamo amabuye y'agaciro y'imbonekahake. Ryanahamagariye kandi umuryango mpuzamahanga kongera inkunga igenerwa guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Iyi nama yahurije hamwe abakuru b'ibihugu bya Afurika, imiryango ya societe civile, abashakashatsi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ku nsanganyamatsiko yo gutera inkunga Afurika mu iterambere rirama kandi ridahumanya ibidukikije. Naho urwego rw'ubugenzacyaha rwa Amerika FBI rwo rwasohoye amashusho y'umuntu ukurikiranweho kugira uruhare mu iraswa rya Charlie Kirk, bunatanga agashimwe k'ibihumbi 100 by'amadolari kuzatanga amakuru yaganisha ku ifatwa rye. Uwo mwicanyi yaratorotse ariko haje kuboneka imbunda mu ishyamba riri hafi aho, cyo kimwe n'ibimenyetso byasizwe n'inkweto aho yanyuze. Nano dusoreje aya makuru kuri radio